Marković, Aljaš Pavlović, Jenko Blažević, Jure Geskvar, Još Copek, Aleksandar Petrnil Čanković, Adrian Despotović, Enis Vučanović, Tijan Huskić, Jakob Aurel Koletni, Gašper Kramarić, Tijan Pleško, Ajdin Porčić, Luka Lozina, David Sabolek, Rok Stajovic, Kristjan Strajnar, Luka Soldat, Urban Šubic in Aleksij Varagić. Trener te ekipe je Dalibor Prača. Ogromno proti imamo tudi v selekciji U10, trenera sta Dalibor Prača in Jaka Petazović, tam pa igrajo Anže Arh, Bor Bergan, Maksim Vit Belkaš, Marek Blagojević, Gal Planus, Anže Ovcer, Vit Breznik, Uroš Vrtlić, Anže Čapeš, Luka Kratović, Salih Karambašić, Marcel Hribar, Vit Ibrahimović, Vit Istenić, Raš Jevec, Juš Kecer, Vlado Kjajević, Ožvej Roglič, David Maletić, Davis Musapić, Julio Štir, Jakob Podvoršek, Luka Povšić, Ognjen Radić, Maj Tijan Sedej, Pit Slobodjanac, Uroš Stojković, Ali Šupuk, Dari Starić, Filip Tevanović, Nikola Tofaj, Nejc Tovkar, Tijan Plava Varmas, Tijan Vasić, Nemanja Vučenović in Darko Bujanović. Trenerja podsjećaju Dalibor Prača in Jaka Petazović. Selekcija U11 trenira to ekipo, ki je prav tako zelo nadobudna, Gregor Bergan in pa Max Džamasagić. Igrajo pa Mateusz Arzenšev, Karim Bajlović, Bojan Vikići, Žiga Bregar, Vasilije Dašić, Janka Dovžan, Fadur Idris Abvara, Andrej Gičlov, Eman Ivačić, Dino Kazić, Bernard Dan Kmetec, Brin Koren, Tim Krajnik, Dorijan Kukolaj, Ažbe Logar, Mihajlo Marković, Albert Mehani, Miha Mezer, Marcel Brencer Moravec, Mark Nikić, Uroš Nikolić, Damjan Pavković, Miloš Petermel, Adela Radomčić, Stefan Radosavljević, Anis Rekanović, Još Krenic, Dil Seferagić, Peter Savić Skinder, David Spasovski, Sergej Stojanov, Marko Stojnić, Tijan Strakoš, Anej Šivic, Omar Švrković, Jaka Tadić in Žan Primožić. En aplauz tudi za to selekcijo. Selekcijo U12 pa vodi trener Almir Krcić, tam pa igrajo Amadej Ajdovec, Lan Bajžel, Amar Cinac, Anže Copek, Luka Žan Čampa, Nejc Žuran Čimžar, Aleksandar Jukan Grudić, Alen Hustić, Ajruš Slupa, Svit Kecer, Varko Renjak, Darko Kremenović, Edison Krezu, Vark Veder, Nemanja Marković, Ambrož Oman, Var Jarić Oštir, Janša Požgaj, Aljaš Krvec, Luka Šego, Nik Špernjak, Aljaš Taler, Nenc Tičar, Aleksandar Trebec, Antonio Velkov in Ardić Čekići. Selekciji nekaj podobnega bomo danes potrdili tudi za selekcijo U13, ki jo vodi Max Džamasagić. Tam so Emre Bajović, Simon Vajk, Petar Vremčević, Karl Gagarin, Leon Fuchs, Deo Baltan, Gašper Ahmed Ipavec, Matic Ivanšek, Mark Jenko, Staš Koren, Tihomir Maksimović, Antonio Lajanica, Patrik Mestarić, Inas Mešinović, Matija Oman, Nik Podbregar, Aleks Radosavljević, Marko Ristić, Jakob Sajer, Leo Seferagić, Adnan Suljić, Marko Ševaljević, Stefan Šukić, Filip Štern in Ensar Veseli. Še eno selekcijo ima pod svojim okriljem trener Almir Krcić. To je ekipa do 14. leta starosti. Z njo igrajo Rok Bogataj, Žan Bunić, Luka Čosić, Aljaš Brinovec, Kristjan Hrtic, Nico Fuchs, Anže Dankner, Edin Karambašić, Jan Kotnik, Bine Kovačić, Štelzen Rušakur, Robert Majanica, Ivano Manković, Robert Rok Moković, Luka Perić, Jako Perko, Rino Rahmanović, Domen Sajovic, Klemen Sanić Skinder, Nejc Jekovec Skok, Mateusz Terzijev, Aleksandar Zupanić. To je ekipa Almirja Krcića u selekciji do 14. let starosti.
starejši nadobudneži v selekciji do 15. leta starosti, ki jo vodi trener Žiga Grobošek, pa so Andraš Adamič, Albin Ahmetaj, Adam Aragič, Martin Bertoncev, Edwin Bogarič, Igor Hojič, Luka Vrtlič, Timotej Cafuta, Dragan Dermedijev, Bruno Kasunič, Jure Rodin-Koren, Artin Krezu, Matic Stikar, Dejan Maksimovič, Mario Mišič, David Polanc, Jure Renic, Andrej Sarafimov, Lukas Napar, Matjaš Stankovič, Jan Jure Stojanovič, Edwin Sujanovič, Robert Verbič, Luka Vukovič, Aleks Zatkov, Karl Zupan in Žan Šmaluc. Selekciji sta preostali kadetska ekipa do 17. leta starosti nastopa pod taktirko trenerja Jake Kajtazoviča. Tu pa nastopajo Matej Ahčin, Sandro Andonov, Aš Georgijev, Permin Ibrahimagič, Tim Idrisi, Matej Iličar, Tine Jagodic, Blaž Janšev, Erazen Izidor Kamšev, Stefan Kričkovič, Luka Lipovec, Dani Ključič, Aleksandar Marivojevič, Robert Markovič, Musa Medvedovski, Jure Novak, Filip Perko, Maj Peterka, Deruš Pohorn, Jakob Resman, Galeri Minka, selekcija U19, mladinska ekipa, ki jo sklopi vodi trener Erik Žišnik. Tam nastopajo Jane Marko, Jasmin Bajrič, Anže Cankar, Robert Dimitrov, Viktor Želj, Anže Hafner, Edwin Rastamal, Urban Janič, Krištof Jurman, Urban Krč, Petar Krstov, Edin Korenovič, Vicko Pač, Igor Kremenovič, Drilon Krezu, Exon Krezu, Jan Lenič, Astan Muzaferovič, Žiga Vsenek, Uroš Parežani, Aljaš Potočnik, Žan Rover, Drejc Šarabon, Toni Tonič, David Zec, Tom Zupan in Tom Žuga. To so torej vsi nogometaši v mladinskih selekcijah domačega kluba Kranj. V preteklosti so nas prepričevali z izjemnimi rezultati, seveda pa se vsi skupaj nadejamo, da bo lahko tudi v letošnji sezoni, v sezoni 2016-2017. Fantje in trenerji, hvala vam in pa zagotovo si zaslužijo še en aplavz, da mi navijačem staršev nogometnega kluba.